Idemo, na malo, zdravije teme. Mada i ova tema, vrlo ozbiljna. Ovdje se radi o tome da bi Mostar trebao da ima svoj veterinarski centar, veterinarsku bolnicu u kojoj bi bilo objedinjena i škola za veterinu, i obdukcije, i operacije životinja, i volonteri, i sve. I da se, objedini u jedan, u bolnicu za životinje sa patronažnom službom, hitnim pomoćima, doktorima i tako dalje. Da se doktorima daju i plate, i to plate koje su dobre, i tom osoblju i svemu tome. Ovdje su i životinje prepuštene same sebi isto koji ljudi, da znaju pričati ove životinje, svi bi plakali. Dakle, moje mišljenje je da hitno treba jedna veterinarska bolnica i patronažna služba koja je bila objedinjena u hitnu pomoć. Onda, svako ko drži neku životinju, od mačke, kjera, nije važno, trebao bi da ima papire za tu životinju na način da to bude jedna zdravstvena knjižica te životinje i osiguranje te životinje, na primjer da plaćaš, na primjer, recimo 10 maraka mjesečno ili godišnje 120 maraka za jednu životinju. I ako imaš možda više životinja, ako si udomio, pa ti smanje, to je nešto. Uglavnom, životinja bi svaka trebala da ima svoju zdravstvenu knjižicu preko koje bi ostvarivala pravo na zdravstvenu njegu i zdravstvenu pomoć. Isto kao i čovjek. I zakon bi se trebao donijeti o tome da ti kao vlasnik životinje, ako tu životinju napustiš, a nisi udomio negdje drugo, da krivično odgovaraš, i to zatvorom, ne novčanom kaznom. To je zbog toga što imaš neku životinju, psa, onda imaš u kući možda problem sa ženom ili se tek oženio, pa ti ona kaže ili ja ili kjer, koga više voliš, pa ti da ne bi ostao bez pičke, baciš onoga kjera, odvedeš ga gore na prenj, izbaciš ga, jednu jadnu životinju, osudiš na glad, na smrt, eto, radi malo pičke. Ja lično mislim da nijedna životinja nije za kuće, pa taman to bio kanarinac. A posebno ne pas da ga držiš u kući. Mačku već bi mogao, ali pas je stvarno zahtjevan. Ko se sa tim ne pomiri da svaki dan mora čistiti dlake, koliko sam dlaka počistio, ne ja, već žena, mogao sam biti milioner da sam one dlake skuplje uvreće da prave one džempere i to. Dakle, dlake su problem, onda je problem, kad ti uđe sa izvana mokra koja je napalo za gramza, jer kjer ne zna ni otrat noge, ništa, samo za gramza uđe, ostavi blatnjavo sve, moraš mu čist. Onda isto imate jedan problem, nemojte držati psa ako nemate pare. Što se hrane tiče, ja ga hranim zimi, uzmem u onoj sjemenarnoj, one bobe, vreću 10 kila i to jedem. Nekad kostiju donesem, jede kosti. Ljeti donesu mi raj roštilj ili ovo što ostane, ni ostaci onoga, pa izaberem onu piletinu, džigericu, one kotlete i operem od vegete i ovoga i onoga. Dakle, da se vratim na ovo. Dakle, ako nemate pare, najmanje u šteku 1000 maraka. U slučaju da vam se pas pojede nešto, otruje se, ili pojede nešto pa ne more to da mu prođe kroz organizam, pa pođe povraćat, kašljat, nagoni ga za tijelo. Ja sam imao 2 puta taj problem sa trovanjem. Uspješno sam riješio oba 2 puta,
Sad imam jedan problem, isto treći put, ne znam je li otrovan ili mu je zapelo nešto, uglavnom izgleda da ide na bolje. Dakle, ako nemate pare za hranu, za njegu i u slučaju da se psu nešto desi, jer vi psa morate dovesti veterinaru, ostaviti ga veterinar da izvrši preglede, nalaze i da vam kaže šta, kako će, i to sve košta. I još ako treba operacija, i to sve košta. Naprimjer, jedna kastracija za običnu mačku, ja mislim 100-150 maraka, ako nije više za kijera od 200 do 300 maraka. Dakle, i to morate odmah odraditi kastraciju. Ja sam imao tu sreću, bila neka akcija, pa sam u kerušu Labradora urađena je kastracija ovoga psa što je na polju, i on je isto kastriran. On je kastriran kad je imao problem sa ovim 5. noktima na zadnjim nogama, ima onaj 5. nokat i onaj jastučić, i onda mu je nokti su mu počeli urastati u te jastučiće i morali su mu operisati, otkinuti ta oba 2 nokta i te jastučiće, i usput ga je i kastriran. Mačke, dakle, ima jedna mačku sam imao, u stvari imam još, pojavila se je odjednom, odmah što sam primijetio da je mačka kućna nečija. Dakle, došla mi je na vrata, mjaukala, ja sam je pustio. Mačka zna sama otvarati vrata, popne se nazad i otvori vrata u sobu, uđe šapom, zatvori, izađe, otvori, stane pred vrata, pred prozora, ko će da izađe, dakle, ne vrši niku nuždu, izgleda da je mačka, neko je ostavio, i provalio je da je skotna, i tam je mačka došla tu, ja sam je pustio u kuću, ušla je jedan dan i dole ispod kade, kako ima onaj prorez, tu gdje možeš zavući ruku, komplet ispod kade, pa zavrnuti ventil ili promijeniti cijev neku. Tu je okotila 2 mačića. Od ta 2 mačića, stop recording. I da nastavim, jedno vrijeme sam ja, da se ukotila ova mačka, imao 4 odrasle mačke i 11 mačića. 4 odrasle mačke i 11 malih mačića. Dakle, mačka je, ako je nisi kastrirao, od te jedne mačke nakotit će se za godinu dana 10 mačaka. Dakle, i to morate obavezno kastrirati ako je mačka. Ako je mačor, neki preporučuju da se kastrira, neki ga puste, ali ja bi mačora kastrirao. I od tih 11 mačića ja sam uspio udomiti sve te mačiće i ove 4 odrasle mačke su ostale ovdje. Znači imam 4 mačke i 2 kjera. To je ostalo ovdje. Eto. I svi su kastrirani. Jedu, daje im se. Eto, dakle, veoma je važno, da se ovaj proces veterine objedini u jednu, veterinarsku, službu i bolnicu. Eto, od mene toliko.